Gĩcigo-inĩ gĩa Chetara Butere kaunti-inĩ ya Kakamega nĩkuo mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga ambĩrĩirie thabarĩ yake aumagarĩtio nĩ gavana wa kaunti ĩno Wycliffe Oparanya na atongoria angĩ. Wengine wanasema Oparanya alikimbia Musalia. Sasa nani alikimbia mwingine? Tulikuwa pamoja katika ODM. Na yeye akatoka ODM akaenda kuunda chama chake. Sasa nani alikimbia mwingine? Tumechapa kazi. Tumechapa kazi. Sasa mnaona yake imekwisha. Mimi nimekuja kuomba ruhusa kwenu. Mwache yeye aende na mimi huko juu. Raila ni ataririe makinya maria makoretwo magikinyukio kugeria gũkĩria kĩganda gĩa cukari kĩa Mumias no makaga gũkinyanĩra tondu wa mwĩyendo wa andũ amwe. Shida yetu kubwa ambayo imetusumbua ni shida ya viongozi ambayo wamekuwa brokers. Juzi nilikuwa bungeni, niliona mswada ililetwa bunge ya kufufua Mumias, na serikali ikatafuta investor ambaye ako na pesa ya kufufua Mumias. Seneta ya hapa Cleophas Malala amesema ya kwamba mpaka alipwe milioni 50 ndio Mumias zitafufuliwa. Wale majambazi wengine huko ndani Mumias imelala mpaka sasa. Wakulima wa miwa wamepata shida. Tunapata shida. Sasa tunahakikisha nini kwamba sio Mumias pekee yake inafanya kazi. Viwanda wetu yote ya sukari zitafanya kazi. Itũngano-inĩ rĩake na mũingĩ wa matũra ũrĩa ũkamũnyita mbaru gĩthurano-inĩ kĩa mwaka tũkĩte gĩakinya, Odinga nĩagathĩrĩirie ũtongoria wa kaunti ĩno kumana na makinya marĩa matacũkĩtie kũrehe ũthii wa na mbere, akiuga muoroto wake nĩ gũtwara ũtonga wa bũrũri gĩkĩro kĩngĩ. Tunataka wale ambao wanataka kuanzisha biashara wapewe fursa na wapewe mkopo na serikali na hawalipishi chochote mpaka baada ya miaka 7. Hiyo inaitwa the staging capital. Tunaona vizuri? Mũtongoria wa kĩama kĩa ODM no aroiga nĩ ihinda thirikari yethe kĩhonia kĩa mũrigo wa marĩhi ma thibitarĩ ũrĩa ũratiga Akenya makigirĩka na njĩra nene. Na kila siku gharama inapanda. Bei ya kitanda ndani ya hospitali inashinda bei ya kitanda katika hoteli kama Hilton. Ni vizuri. Akenya marahinyĩrĩrio maingĩre mbathi-inĩ yake ĩrĩa ĩnanĩtio Azimio la Umoja ĩrĩa ĩrarongoreria kũrehe hamwe andũ othe gũtarĩ mũthutũkanio. Na tumeamua mahali walio wanaanzia mpaka mwisho, tumesema tunaenda na Raila Amolo Odinga. Alafu tunasema 2022 Raila anachukua anaweka yeye aliahidi watoto wetu laptops. Baada ya miaka 9 anatuletea mawheelbarrow. Sasa wheelbarrow ni kitu ya kubeba simiti ama ni ya kupatia sisi wa Kenya? Ngoya mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga gwetha kura kaunti-inĩ ya Kakamega ĩrĩkĩrĩire taũni-inĩ ya Sabatia gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Butere. Mũthenya wa rũciũ atanyĩtwo gũkorwo gĩcigo-inĩ kĩa Kapenguria. Ngĩribotera Inooro TV ndĩ kaunti-inĩ ya Kakamega, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.